Impamvu zatumye Pop Smoker yitaba Imana harimo gupostinga ifoto ku rubuga rwe rwa Instagram yerekana ko afite amafaranga menshi ndetse n'ibikapu bihenze. Umva iyi nkuru. Ku itariki 19 z'ukwa kabiri mu 2020 Pop Smoker yari mu nzu yari yakodesheje mu mujyi wa Los Angeles, yatatswe n'abagabo bane bari baje kumwiba ibikapu yari afite, amafaranga ndetse n'amaceyini. Binjiye mu nzu barimo gushaka uyu Pop Smoker kugira ngo bamwake ayo mafaranga n'amaceyini yari afite. Pop Smoker ubwo nawe yari yabyumvishe ko mu rugo yari yakodesheje hari hinjiyemo abajura. Mu gihe yari atangiye kugerageza kurwanya buno bujura, yaje kuraswa inshuro nyinshi, aba bajura bahita banamwiba barigendera. Uyu Pop Smoker yahise ajyanwa mu ivuriro ryari riri aho hafi bitaga Cedar Medical Center. Mu masaha make yahise akurikiraho iri vuriro ryahise ritangaza ko uyu Pop Smoker yitabye Imana ku myaka ye 20 gusa. Iyo aba ataraje gupostinga iriya foto yari yapostinze ku rubuga rwe rwa Instagram yerekana uburyo afite amafaranga, hari amahirwe menshi yuko yari kuba akiri muzima kuko iriya foto ni nayo yerekanye location y'ahantu yari ari.